نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد И захвала прелалим припадину едина Аллајски субхану ва таала, о салаватим селами са стално, најшукар манушеске, најшукар пенгамериске, најшукар муслиманиске, олеске е Мухамедиске саллаллаху алейхи селам, леске породицаке, леске амаленге, емсао коленге, соследуи на кеафе ислам, джияно судню диве. Селам алейким рахметуллаху ва баракату прелалим. Аллаху акбар, Аллаху акбар. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الكثير الحمد لله الكبير الله أكبر كبيرا والحمد لله الكثير وسبحان الله بكرة وأصيلا Пралален абдиве испратинджама маре мусафири Hema dva manglo musafiri. Po amen molina Allahi subhanahu wa ta'ala, inshallah, gilo zadovoljno, amen car, hem inshallah, ka vole želja, palen, ta vol, amen car zajedno. Sar, amen su i si amen čefi, ta vaha oleha zajedno. A ka va beš gilo, a do boš sigo su na osetinđamle, sar alo, hem sar gilo. Gilo, a na knatinđam poleha sa sovanantek na činape. Molina Allahi subhanahu wa ta'ala, o Allah te kril kabuli svakone praleske, penjake, so postindeja ko amase ko Ramazani. Hem inshallah, molina Allahi subhanahu wa ta'ala, o Allah te delamen jek dživdi pehem jek sastipe, te dođa kera aver beš palem omase ko Ramazani. Svako amender pralalin džanol kaj omase ko Ramazani naklo. O divesaj Ramazaniski nakle, Orača e Ramazaniske nakle. E akana, so akana mo pral. Ačo em dik tu, misli tu dali inan kotokola, so Allah priminđatu ili o Allah odbinđatu. Pa me šaj džanaha, dali Allah priminđame ili na. Na osnovu hadisi, koto pengameri sallallahu alaihi sallam kaj penel, sar poš minelo mase ko Ramazani svaki rat, to prvo dive, svaki rat o Allah oslobodil baro broj manushen kote dženemiski jak. Svaki rat. A palunera čeha nikalo da dobor bud kobor celo mase nikalđa. So znači kva, pralalen, ka so Allah nikalo les koanav, so je pisimo ko to udare dženemisko, nikado više neštika uljodote. Nikad, soske. Jer o Allah kas nikalđa da tar, akana o Allah dele te kril sašu karu buča, o učvrstinele anodini, o delu imani, te rinele te nastavinele te kril šukar buča, te falinelo namazi, te postinelo Ramazani, ta volani džamija. Znači mangolo buča su nigaren, premalo dženeti. Znači sa ko manuš više nikad našti ka erinilpe. Poslem, ako je znako, amen ako nastavina o ibadet je džanči znako Allah ko sljato do tar. Na inananu udaraj dženemitske. A ver znako i si prelali menante dženaha dik to vilo. Da li to vilo isto akana sa su inan gedero Ramazani.
Ako to bilo meninjape anomasi ko Ramazani. Akana ako to bilo hulili dar koto Allah subhanahu wa ta'ala. Hulilo mangiba elaisko subhanahu wa ta'ala. Hulilo o mangiba e muslimanjengo zahvali na Allah subhanahu wa ta'ala. Janji ka ina šukar. Još pogotovo ako si to mangiba e muslimanjengo. Alhamdulillah, tu inan ko pravo drumo. Akana samo valante nastavine te kere šukar buča. Ako tadlan šukar buča najbuderi valante pazina o namazi. O namazi valante janemo prasos kalana no dunjaluko. Alan sebepi adle namazengo. Sebepi namazengo. Ma mislim či ako tu na falino namaz ja kana ke šukar. Tu ka vlpe su inan šukar. Jer di su penelo Allah, o kolengi su falinen. Favailu lil musalin. Teško kolengi su falinen, a na falinen sa su valan. Kana Allah pretinilo kolengi su falinen no namazija, sojo ko Allah su na falinen Allahi. Kaj ta ne on? Prema tome mu pravom. Kad jate sove, mate sove a te na kompletine panj namazija. Ka ušte sabale, mata voltu nijeti a te na koliko divjeti ne faline panj namazija. O muslimani, o mumini, o doles kaljan, šajtu te kere, sa keržana namaz ko Ramazani buderi namaz je keržan. Esoske palo namaz te na kere, palo Ramazani te na kere. Pazino o namazi. Pazino na namazi se o Allah sebepi e namazijsko kamenil to životo. O Allah sebepi namazijsko menil to životo im te familijako životo kompleti. Okola su na falinen pralalen neka džanen. Kaj sara meni sjemen dek nedostatak. Ili ke radi so na valante kera. Ili na ke radi so a valante kera. Jer kana bi o harami kandela pralalen, niko nabi šajbe šela i niko zalave. Ali o Allah mangolamen, hem učarela mare haramija. Pa na samo su učarela mare haramija. Magav te vakrav, znači sari hinam haramđije. Na samo kova su nafalini, sari hinam. Pa Allah učarela mare haramija, na samo haramija, nego Allah učarela mare mislija. Su misline pralalen te džana vereske misle su ovo mislila menge. Beše oleha, haspije oleha, te džane lesko mislija. Te džane ovo su mislinil tuke, ko boro mrzinal tu, ko boro i ljubomonu petute, ko boro čelale mislinil tutar, ma pruče. Nego hamdulillahi rabbil alemin. Allah se dinđaga, učarđa, sa su učarođa dosta haramija, učarele ima kva maškara mende. Znači, učarelo haramija, od leske pralalen valante dika, znači, na valan buti manušengi su na falinu. Valan samo te vazl povilo. Sov solol. Tu ti si to muslimansko vilo. Si to šadetjanle. Vazle se solol. Nisu problemi na kao panj namazija ovo te falinu. Ako naš ti panj namazija ko te puti, da ne u problemi si izlaz. I si izlaz, moline lahi tužno, pa gevi leha. Moline lahi pen ja rab, me dženavkaj tu hinan mo gospodari. Me dženavkaj tu hinan mo gospodari. Ja Allah tu i si tu dosta robija sar meso hinu. Namazina, oj. Džanav ja rab, tu i si tu dosta robija sar meso hinum. Ali me džanav so samo je gospodari sima. Prema tome ja rab dema snaga. Hem oprosti in mage so hinum slabo. Ako tu vakere džukara klalafja, džanči kaj o Allah ti čatu klalafja te vakere soske tu te vakere, o Allah te oprostinil ke im te del tu snaga, te pošmine, te faline o namazi. Znači mrdin harica. Ma mislim čekla i pozorale su faline o namazija, pogođa vera, poisileni mani. Na, nego i si manuš dembelji. Ali valan samo harica te mrdinil, nisu problemi na neo šadeti ni krol kotovilo. Valan te žena pralalen vremena ne, o vreme džal, amen, dive po dive i nam sa popaše ke amaro Allah subhanahu wa ta'ala. Dikao Ramazani Allahem gilo, a dukao valan te žanemo pral,
то живото буд беш ангедер хина аляма кате према томе валанте джаха. Ако ме валанте джаха, кајка джаха? Кајка джаха ем сарка джаха? Бути проблеми адва. Од леске често валанте да пе пралален годи комерива, се пенену чејнакија јек марушо до 5 годи комерива, силе 3 награде. А где со кавакрав саво награде си, ме кавакрав мо случај пралален па туме дикен буд беш ангедер, пошкинџум ме му праляте постинен. Таду почетку хина пралали нама доста терне. Проблеми хина Рамазани, текера бути, пари бути, Poi nama hinadle haramjenca cigare, pija sarka kera, sarna kera. Bud problemi hinadva, ali na havđamo dva problemi. A volo dujto problemi, pa bud beš. A kada na hinama men problemi, nego i problemi amare čave, amare unukija, subhanallah, dešu duj beš sila, dešu trin sarka postine slabe kova. A dva dana kra. A kada namo periode im buderi, a kada nama men mistina pe. O masi ko Ramazan gilo, subhanallah. Ali problemi je kavol dali kava me do te. Dali kava me do te. Ako vana značil mangi se sima budej se šovar deš beš, ako li sile 13 sranda beš. Namo pravi isto i tuke značino. O Ramazani kavol, a kaveni tu do te. Prema tome, valana me godi tabol komeriba. Ha, pi, beš, na ne un problemi. Soske o meriba, a dva lašal te buča. Prvo, so dol tu sar korist, te kere touba, te pere pishmani. Kana god kere dek harami, te pere pishmani. Sa meni hinam haramđije. Kana god kere, znači si tu nagrada, so detu godi komeriba, o Allah kerel ki kana kere dek harami, odmah te pere pishmani. Buti bitno pralalen. Dža neko vođe ne pende posle, hem gileno koja svetu, a čilo posle. Ne hinale vreme te prel pishmani i pe haramije. Oduj to, ako tu detu godi komeriba, varante džane jek manuš kabol zadovoljno od lesoj sile. Hem kabol zahvalno je laiske. Soske, džanol so varante džala katara, dva su sile, alhamdulillahi. Zahvalina Allahi subhanahu wa ta'ala. Hem otrinto, kabol je volja te kerol ibadeti. Kao štol te falinul volja, ka kerol ibadeti čefija. Ovih dva su džakerelo meriva. Nanele nisao problemi tera hele melek mauti angle peste. A koja je znači nagrada kod Allah koleske so del pregodi ko meriba. A obrnuto, ik manuš so bistrelo meriba, o mu koli touba, mu kelo pokajanje, posle, rano i panda. Okej, ama harami po harami. A o meribe kao ke iznenada. Oduj to, so na del pregodi ko meriba, ovna ne nikad zadovoljno od lesoj sile. Nikad na ne le zadovoljno. Hem nikad na ne zadovoljno od le, hem nikad na zahvaline Allahi subhanahu wa ta'ala. Soski na ne zadovoljno. Jer sa so pobudiri sile budiri mangotavole se mistinil ka čola ka tenu dunjalu ko večno. Del pregodi ka je varante mero. Se te del pregodi ka menil postanje. Mistinil ka čola a ka teka večno. Hemo trinto sarkazna ileski su na del pregodi ko meriba ovi dembeli. Dembeli je džukar busoski na falinul, na valani džamija, naš ti postinul, naš ti akava, naš ti okova. Znači akavahi pralalen, akavahi i kazna okoleski su na del pregodi ko meriba. Šunimo pral angeder amende, te na pena angeder tute, angeder amende si duj drumja. Prvo je odrumo hajrisko, kaj ningarelano dženeti. Odujto je odrumo šerisko, ningarelano dženemi. Odrumo je šerisko lesko početak i gudlo, ali o završetak i kerko. Samo god mange le šeri ili harami, lesko početak i gudlo, na ne problemi. Diko završetak sare. A odrumo je hajrisko, o početak i lesko paro, ali o završetak i gudlo. Kada ih primjeri, Allah mi go masik o Ramazani. O Ramazani i dosta hina pare, dosta pare. Pošminđante postina, pari buti, očavani butije. Ama diklesko završetak, a dio je bajramisko.
Saritano, shuneno hadisi ka penelo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kana ka postinen o manusha o mase ko Ramazani, pa kani klonte falinen o Bayrami. Sa soni klilama kana amen. Shun so penelo Allah subhanahu wa ta'ala e melačenje. O tumen me melače, svaki buti rodol nagrada. Heme robija so postinde o mase ko Ramazani, niklilete falinen o Bayrami, zaslužinen mi nagrada. Šunen sa vi nagrada mu prav. So tu postinđano mase ko Ramazani i na tu harica poteškoća u početku, ali ak na diksavi olakšenje si tu. Penel o Allah e melačenje, svedočinen kaj me oprostinđum sarijenge. Allahu Ekber. Znači mu prav, tu kežan so kežan, džanči, a v 90 divea o Allah oprostinđake. Me molina Allah subhanahu wa ta'ala, prva amare rametlije soići o Allah te oprostinilenge, te kerelenge kotokola so na jande se te janene i neka kerene i no ibadeti buderi. Molina Allah subhanahu wa ta'ala či te kerel kabuli amare ibadetija, amaro postiba, amare namazija, amare zekatija, amare sadakija, emca vera šukar buča. O Allah tu hinana dva so i situ čefi te oprostine. Hinana dva so oprostine pa amengina čol ništa jedino te rodat ki ja Rabbil Alemin tu oprostina mige. Ja Rabbil Alemin, amen hina manusha so bud puti bistratu ali adleska ben molina tu ja Rabbil Alemin tu ma bistar amen. O Allah oprostine mulenge, oprostine dživdenge, oprostine eternenge, oprostine puranenge, oprostine kolenge so jakateka, oprostine kolenge so na nekate. Ja Rab tu hinana dua so ocidinđamen ko ti tamina ano vidlo, ko to bango drumo ano pravo drumo. Ja Rab tu hinana dua so čive manušena no dženeti, ka čive manušena no dženemi. Pa ja Rabbil Alemin, amen, molina tu te keramen ko to kola bahtale manuša, so ka velne prilika te dikenti te iftira. Ja Rabbil Alemin, molina tu kaske de život te živinila no islam, a kaske de meriva, molina tu ja Rabbil Alemin, te naleleski duša, dok na vakrilo šadetem na pelon, vešhedu en la ilaha illallah, vešhedu enne Muhammeden abduhum wa rasuluh. Pralalen, o Bayrami avol, buti bitno, inšallah, kakera hajriske svako amendra. Mate kerem pralalen, sa so bud puti keraha, ekojšijaske, amaleske, praleske bud pašera teka, ano WhatsApp, ili ano Messenger, hajrisko Bayram završeno dleja. Na krel pa džukao Bayram. O Bayram, o prala koji kere, džapan udar čala volpe. Čala volpo budar, ulop Andre, zdravino pem, bušino pem, krel pe hajriske o Bayram. Ako ih durna, nemam problemi. A na ova kad te panš, deš, biš kilometer, tu vi čaledeska dva. A dva so kežam da. Ništa. Jek muslimani na kerol dva. Jek muslimani džale, praleske ano ker. Prema tome, hajriski neka otim ga o Bayrami pralali mubarek olsun, Bayram Šerif mubarek olsun, hajde si neka otim go Bayram, inšallah sad zopenđam ka zdravina pem, ka gušina pem, inšallah, molina Allah subhanahu wa ta'ala, ali te oprostinu sa o harami, inšallah.